The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi yanditse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye. Nevariste Ndayishimiye rero ku munsi w'ejo ubwo yatorewe kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU reka rero tubagezeho aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye muri kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva kuri wa gatandatu yahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu nama ya 39 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ni inama y'iminsi ibiri ibera ku cyicaro cy'uyu muryango ya Addis Abeba muri Ethiopia. Solange Umurerwa yateguye muri rambuye. Muri iyi nama Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva wahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yifatanije n'abandi bayobozi barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu biganiro byibanze ku gusuzumira hamwe ibibazo byugarije iterambere ry'uyu mugabane n'uburyo ibihugu bya Afrika byarushaho gushimangira ubufatanye hagati yabyo n'uruhare rw'ubufatanye n'ibindi bihugu by'amahanga. Agaruka kuri raporo y'amahoro n'umutekano y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Minisitiri w'Intebe yavuze ko u Rwanda ruzakomeza gutanga umusanzu warwo muri gahunda zigamije amahoro ku mugabane no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko. Yagaragaje ko kandi nta mahoro arambye yagerwaho igihe ibibazo bidakemuriwe mu mizi, hakemurwa ibibazo bya politike, ubusumbane mu bukungu n'iheza mu baturage. Mbere y'inama ya 39 y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu yiga ku kwihutisha igabanuka ry'impfu z'ababyeyi bapfa babyara muri Afrika. Mu ijambo rye, Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko nta gihugu gishobora kwemeza ko cyageze ku iterambere rirambye mu gihe abagore bagipfa batanga ubuzima. Yagaragaje ko kubaho k'umubyeyi nyuma yo kubyara ari kimwe mu bipimo bisobanutse byerekana imbaraga z'urwego rw'ubuzima, imikorere myiza ya serivisi za leta n'agaciro igihugu giha abaturage bacyo. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni nawe witabiriye inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yijeje ko Ubutaliyani buzakomeza gukorana n'ibihugu bya Afrika by'umwihariko mu gushakira umuti ikibazo cy'urubyiruko rw'Abanyafrika rukunze kuburira ubuzima mu nyanja ya Mediterane rushaka kwinjira mu Burayi. Turashaka gukora ibingibi kugira ngo tubashe kugera ku yindi ntego yo guha abagore n'abagabo batuye uyu mugabane uburenganzira bakomeje kwimwa, uburenganzira bwo guhitamo kuguma mu bihugu byabo bakagira uruhare mu kubiteza imbere bitabaye ngombwa ko bahatirizwa kubihunga kubera imibereho mibi, aho bibasaba ikiguzi cyo kwishyura ba rushimusi yewe bakaburira n'ubuzima mu nyanja ya Mediterane bagerageza kwambuka. Abatekereza ko dukwiye guhora dufite ikibazo cy'abimukira barikunda cyane. Iyo urubyiruko rusize ibihugu byabo rugasiga imiryango yabo byitwa ko bagiye gushakisha ubuzima bwiza, ni iki kizaba ku mateka y'icyo gihugu bavuyemo, imibereho ndetse n'ahazaza hacyo? Aya si amagambo yanjye, si n'ay'umunyapolitiki, ahubwo n'ay'umwana utewe ishema na Afurika kandi uhangayikishijwe n'ahazaza h'uyu mugabane, Karidinali Robert Sarah ukomoka mu gihugu cya Guinea. Robert Sarah. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres we yagaragaje ko igihe kigeze ngo Afurika ihabwe umwanya uhoraho mu nama y'umutekano ya Loni kugira ngo nayo ijye igira uruhare mu byemezo biyifatirwa. Twagiriwe icyizere cyo gushyigikira zimwe mu ntego nkuru z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, uhereye kuri gahunda yo guhosha intambara, ku gushyigikira gahunda y'umuryango ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse no guteza imbere inzibacyuho za politike zirangwa no guha bose ijambo. Kandi twahagararanye na Afurika mu rugamba rwo guharanira ubutabera ku rwego mpuzamahanga, muhangana n'ingaruka n'ibibazo mwatewe n'ubucakara ndetse n'ubukoloni, gushyigikira iterambere rirambye, guteza imbere ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe no gushimangira imikorere mpuzamahanga ihamye kandi inoze ijyanye n'ikinyejana cya 2021. Bisaba kuvugurura imiterere y'ubukungu n'imari mu rwego rw'isi.
ndetse no kuvugurura imikorere y'inama y'umutekano ya Loni. Kuba Afurika idafite icyicaro gihoramo mu nama y'umutekano ya Loni nta gisobanuro na kimwe bifite. Turi mu mwaka wa 2026, ntabwo tukiri mu mwaka w'1946. Ibyemezo byose bireba Afurika bifatirwa ku meza y'ibiganiro by'akanama. Afurika nayo ikwiye kuba iri kuri ayo meza. Africa must be at the table. Inama ya 39 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe yanagarutse ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu bihugu bimwe na bimwe, ikibazo cy'amazi, isuku n'isukura, ivugurura ry'amategeko ndetse n'ibikorwa bigamije amahoro n'umutekano kuri uyu mugabane. Kugeza ubu imibare igaragaza ko Abanyafurika bagera kuri miliyoni 400 badafite amazi ahagije yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, mu gihe abarenga miliyoni 800 badafite serivisi z'isuku n'isukura. Igihugu cy'u Burundi nicyo kigiye kuyobora Afurika yunze ubumwe muri uyu mwaka gisimbuye Angola. Solange Umurerwa, i Kigali. Bashakanye bamaze imyaka myinshi babana bagira inama bacyubaka urugo kugira umuco wo kuganira no gukemura ibibazo mu bwumvikane.